Kublaya pi baro ngi kum ka team jong ka 1Z Entertainment ngi kwa ban pentep sha pi baro ki subscriber be ki YouTuber ba ka film khasi ba ai ka teng ka linkar ka de ka film ka baning kong e bala pelat pai ba di President Jongi iba Arden Miller Simon ngi layo lat biang ban pen isa shisin habiju cinema hall ha unyo turek mentau banai arhajar arpsan kapor ka lang kharwe shteng menstam but ar shteng mensngi but san shteng janmiat ngakwa ban batay khandian kani ka film ka baning kong tam ka balani hadu shi banai na baro ki film khasi ki ba penmi house nem arhajar arpsau ki bala penni habiju cinema hall tia kumta ngi aware phi baro ki padba ki bam paju i kani ka film sayawan pe knang habiju cinema ha unyo direct mentau banai arhajar arpsan khubleshi hajar ngo iki pri kendo ya kajinge limbaga jinduk ke jingkerdo ke jingkhanga jingkhang lenti athai kin khamdon no bi ke jingmut khat ka ba kham janai namar ublei u ai ni ya ke sap ka be ngangam la bani o ke sap ka jo phi kum ke no thaufe ninga shu ai jingmut kat ibangala e tingi don la ka jo ka penta de ke jimi prakhat ka khubor bi yu pa pan ai ya ke pe ya ke film ke jo phi kata ka dei ka ba lese ka ba phi ngala ba so kalau bersama pula, mo bawa director by Elias Tony, Dewi beliau si berada kekaran poli kebab he, mereka kata kesan pakat kejumu, kepor pakat kejumu, kekan hadu kata kuno ban ringtone, ban penwan ya kani ke nangit kalau ke film ke itna, katung ke bangalapan suatu wala dengan padi, nama hadir bangala sukli jemut, mo sepang ke film nama apa? Hakani ke jelaji kampadan kanu le si ke jingshim ki anak lega sokar kani ke ding mi jogi film si ke nong sendet tang hakini ki katto kan itlis nem te ni don ru ke jingshim ting kum ki noyalam bale si yo kadam da sutu ke film ke bakumno ngan sulit ban pelak hantu demi ke film ke bam itnat nani ke film ke mo ija prom sakano man mangano pelak ru ngalati nge kata te namar kata kadau kai kebetulan kam kalong ba ke sorkar kadibat pet bakani ke trend bagi orang lani kani ke jing long ke jing man hagani kali ke jing kabal pensiun ki babon ki samla ke jing bagi lapan snai ke film batban ai ke jing kersan batu lesi ki jing yalam lenti klem da kletu yala ke jing ketenrai karukom im ke jing ki khasi mo bagai iki bangile ki film ki pengisna kindon ye ko khubor kabante ya ka jat riu kabante ye jimut jukhat ka jong ki riu ki bape kana ki riu ki smutna kinyo ke jikai ka film ka bangi isna akan ka jikai ke jingkentu ka jingai mensi mo tengking ha bangi ni pe ki film kidon shisha kita ki ba kim ki bangi orang ketin prank ki ba motivate mo ki ba mensi ma prank ke jingno mensi kiba ai mesin tengah ngait balada ki priu kitip ya gajinga lenti ke jompi mo nadu ki tikshop ki puran ki director ngatai kata kan ai mesin ya kata ka jingkut jumut ke basken ke jompi ban stang ya ke dia ke film tengah ai kublai kerpang namar kata ya i sama mo Elias Tony hapre kata ke jinge nei banong bangan stang but kata ka bagi keren hadian mau kajing thawla thawlenti baniok kamu jam kan sabut but bonsin bagadan ke jinglun kam saput tak ke jinglun bonsin na ke jinglun kapan kelas ke jimi nak tahu apa ni ko ai kanu kanu jimi ni hapan pelut chua ni ko ai kanu kanu ni hapan invest chua kalau kanu kapo kalau kanu pisah ka bangila ai kanu kanu namar kata ka ai ke bangi ni terwa si kipai ba badan ki pai ba ki lepdia lingba ka jingtre shitong kan samara ya ke jimi te ngamdon jing artien ba la ngi yes kam hagani ka jinga lenti jing ya ka kam ka bangila sedang mo bahago ke si ngin sei ya samla Elias Tony rekat akini omshu kita kibelanya kesar nri kibelaya shapran banai misim le mikiwe kibani dan bentar banu shukwa sei sin ban baai pakai ke ba ngin le kum ke nong thau film khasi ngin kan mau kerpang mo ye ni bagi ni ka po sang jong ka akor ko puro
jong ka chai ndre ko jing balada ni smu tu ya katanga nong ibi ki nong ki ba kwa pan pe ya ki film ki ba don ya ka khubor nakam ta jong ki kin bon ba namala ki i ha film ko jing ki ya ka ba te ka ban bahang pila ban nong le si pi thao eki film ki ba piring ya ka menor jong ka chat ndrio mo ka chinga per ka chinga enti te si tu ini kenya nak leng jungahi tumbang ala pe pun ki film te nak lo ka biju ni siakit ke projector ni ra projector leng ye ni hari ni bar hall te bar hall te gastu kasal ka bombiang nanta jinghan ye ka ba mo ki maya sina kang ngon dor ba ki penduk ini habia ka daki kot mangta ki kot bayong tu bayong ni film te tri ki wan ni saya nak lagi kira lebih basic naik lang hidup lebih budget ya wife film mangta ki bayar kwa ada film sudah betul tapi lah iya ki dor bangol ada dulu kata kala saya film yo kamai sisyo nama pernikahan ya ki nong sinafilm te kaptam ki bayar sim mangta ki kam sinafilm te hakapor bangasang bingkong ban rungas utuh kadon kita gajing look down dia ini dibayar dan mentah ini kam sinafilm dari mentah suki kali kalau kau perkat kala change bat gajing support ini film kasiro kala kiu ha telada piong lele hakakam ban sinaro nilaya kiu dah isu untuk dijumrin di manusia kala di kamera mau ngin padan di bagian dari mentah bagi Bollywood siap terkait bagi kamera juni kita malumala kasih tak mereka sak kapong kaba ngini don sementara kali ini besar jumpa legis lada di orang yang berusna yang bermerah yang kualiti harus kom jom mereka Bollywood lagi dan mereka tahu kalau ba kanika investment ka kambun ben di mentara ni gua kan shoot di gue di luar nila ban penuh ada yakin ada tulong pelajar koi ceki saupo sangko wajar hakasina teh hak ini pada ini kinong ak di bahasa saya pak kidon biya ai sni dan di bahasa spa dan ai si hajar si sni teh kidon di bahasa ya mi kai si lain pun setiap teh spa entah dari kaum judon ni kata bohong ban pak ini teh tak tahu pak lesi sutu apa benda jinglot teh habis ini pada di department nado kinong thought script Mungkin bahaya nasdem, unung sinaji ruai, taman po lyrics, itaruh mana yang bawa mulai, hamtang nilai ke studio, unsina suai ke music, ya taruh mana besu ai, once ke studio ke bayi record, sebelum ruai, taruh keladai semua ya program, kim program, sudah gitu kalau dari kepala kim yang dia dari kandalaria itu kecil, ini yo kibri unung gendong. Kamtam na kursi jong ki ba ada di smak ha ki beliau bagi wan film kan dan ki sebenarnya ki cai ki support ki pada ni ki thai smear nan ki thai mau kenal ki berok awai nan ta ini ki thai mau ngap nan ta ni ka perusla ka wesru ka ai hai jing shan na wes ngala bang kamairan dari hoi ka ba bahasa ai hai jing shan ni film kasih dan nak ni mengimdan ki jika ni Jimmy kalau nak tangan ni, ni lah orang bikin kerjaan dari mentapi dan kimi, manung style, orang asing dulu. Iman kenang dengan PH biju yang berkat kebaik kali, kebaik sini, kebaik bab. Kalau pun saja bagai lah pun lebih. Kebaik kali, baik bab, berkebaik tiga. Dari kata kidon, kumpulan style kerja kami. Dan kemudian lesik don kamu tu, tiga layu orang lek hantar. Ini kita hikwan. Peti kapo asam menitu ifi bapa dan asam kini film tiba